vrlo je bitno da smo uspjeli dokazati Europskoj komisiji da smo našli pravi način rješavanja ovih problema u Bosni i Hercegovini i da smo sve ovo ugradili u Zakon o veterinarstvu, tako da faktički imamo pristanak Europske komisije da takav zakon, ako bude donešen, da će obezbijediti izvoz ovih proizvoda. I što je još bitno reći, da svaka sljedeća posjeta za ostale proizvode, a poslije mlijeka dolazi meso, peradi i kozovna jaja, da će faktički biti mnogo lakša, jer će ovaj dio koji sada rješavamo biti samo preslikavan u njihove inspekcije, neće se gledati ponovo, tako da pravimo pretpostavku za izvoz i ostalih proizvoda. Ja se nadam da ćemo ove zakone na kojim smo radili svi zajedno, i nadležna tijela entiteta i mi u Kancelariji za veterinarstvo, da će vrlo brzo biti usvojeni, što je pretpostavka da se sve ovo implementira i prikaže sistem koji funkcioniše.